Halo teman-teman, wow kita kembali berpetualang lagi yuk teman-teman. Yuk kita kembali berpetualang mencari keluarga Pororo yuk teman-teman yuk. Wow, coba kita lihat di situ ya teman-teman ya. Wow, tidak ada nih teman-teman ini. Wih, coba kita lihat di sini. Wow, di mana mereka berada ya teman-teman? Wih, lihat teman-teman. Wih, mantul. Ini kita dapat nih teman-teman ini. Wow, coba kita lihat dulu ya teman-teman ya. Wow, ternyata ini Pororo teman-teman. Wih, mantul. Wow, ini ada Pobi. Wih. Wow, lihat teman-teman. Ini ada Krom. Wow, mantul. Ini ada Harry teman-teman. Wih, mantul. Wow, ada Krong lagi nih teman-teman nih. Wih, mantul ya teman-teman ya. Lihat teman-teman, kita sudah dapat keluarga Pororonya. Sekarang kita mau cari lagi nih teman-teman ini. Wih, lihat teman-teman. Wow, mantul. Wih, itu sepertinya ada keluarga Cocomelon nih teman-teman nih. Wih, mantul. Wow, oke, kita taruh di sini ya teman-teman ya. Ini ada Sasa teman-teman. Wih, mantul. Wow, ini Cocomelon ya teman-teman ya. Wow, mantul. Wih, ini siapa teman-teman ya? Rambutnya keriting. Wow, mantul. Oke, kita cari lagi teman-teman ya. Kita cari di sebelah sini nih teman-teman ini. Wih, lihat teman-teman. Wow, mantul. Wih, itu sepertinya ada anak bebek nih teman-teman nih. Wow, mantul. Wih, ini ada anak bebek lucu. Wow, mantul. Ini ada mobil Tayo warna biru. Wow, mantul. Wih, ada mobil Tayo warna biru. Ini hijau ya teman-teman ya. Wow, mantul. Wih, ini ada mobil Tayo warna merah. Wow, keren sekali ya teman-teman ya. Wih, ini ada mobil Tayo 02. Wow, mantul. Wih, lihat teman-teman, kita sudah dapat banyak sekali nih teman-teman nih. Wow, oke, kita cari lagi teman-teman yuk. Kira-kira ada Diva. Wih, lihat teman-teman. Wow, wih. Ini banyak sekali mainan mobil-mobilan teman-teman. Wow, oke, kita selamatkan saja ya teman-teman ya. Wow, ini ada mobil apa nih teman-teman nih? Wow, mantul ya teman-teman ya. Wow, oke, ini ada Caca teman-teman. Wih, mantul. Wow, ini ada mobil truk Robocar Poli. Wow, mantul. Wih, ini ada mobil bus sekolah teman-teman, Robocar Poli juga ya teman-teman ya. Wih, mantul. Wow, ini ada fire rescue teman-teman. Wih, mantul. Wih, lihat teman-teman, ini ada mobil balap ya teman-teman ya. Wow, mantul. Wih, lihat teman-teman, ini ada mobil balap juga ya teman-teman ya. Wow, mantul. Wih, lihat teman-teman, ini ada mobil truk ya teman-teman ya. Wow, Max ya. Wih, Robocar Poli. Wih. Ini ada mobil taksi Robocar Poli teman-teman. Wow, mantul. Wow, ini ada mobil Tayo 02 nih teman-teman ini. Wah, sepertinya ini lebih besar ya teman-teman ya. Wih, mantul. Wow, ini ada helikopter. Wow, mantul. Wih. Wow, ini
ada siapa ini teman-teman? Ini ada mobil ambulan Robokar Poli. Wow, mantul. Wih, wih, wih. Lihat teman-teman. Ini ada mobil Fire Rescue Robokar Poli. Wih, mantul ya teman-teman ya. Wow, ini ada mobil polisi. Wih, mantul. Wow, oke teman-teman. Wih, kita sudahi saja ya. Jangan lupa untuk di like dan di subscribe ya teman-teman ya. Oke, goodbye.